ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino ti imawag? Ospital kunamsamat. Ni Alex kano, auntie. Aday di ospital. Na-aksidente kano. Sige, siya kung timapan. Tadi mo mat kayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Saan, auntie? Umayak mo't. Kayat mo itan ti rumwar? Ang mga noan yan tinapasamag kan ko ano. Adda ka no ti asawam iti ICU. Nakarungat at tinapasamag kan ko ano, auntie. Nalabit akasta. Taapay nga iti ICU ti ayan na. Mapantay yung haruda, auntie. Sige, agdiretsutan iti ICU. Taisumati ko na dyan nurse ang nagdamagan ta. Auntie. Ate, tanti ICU. Siya pa'y ti umunang, auntie. Sige, balasang ko. Sumublatak inton madamdama. Awan pa'y puot ni Alex. Anya ka di tinapasamag mo, Alex. Apay nagdardaras ka kanabi malasiw. Di mo kinita no at daw masidagalugan. Itapay tamariknak ti kinapatag mo. Sa kastay, tinapasamak mo. Hello, anak. Nakaawag ka mo. Nanang, na-aksidente ni Alex. Ha? Kasanohon? Adda kami gini auntie dito ospital. Adda ni Alex dito ICU. Awan pa'y puot na. Anya ka di tinadangran kan kuan, Di ka nung ulo na tinaypakpak, nanang. Naka-helmet mo. Sige, anak. Taumay kami dita. Bye! Agrubot ka ta mapantay di ospital. Day, apay ko mapantay di ospital. Apay, anda sakit mo. No nakakarkaranting ka ma. Imawag ni Jean, naaksidente ka no ti asawa na. Ay, apay ka no anak aksidentay. Ay, no ada mapasamak iti asawa na. Ay, saan aparikot ti mangipaanal iti kasarda. Ay, nagdakas ka mo tan nagpampanunot. Umay ka kadiwan no saan? Ay, wen, umayak tap no mapaanak mo't iti balay ni Kabages. Dumawat iti kwarta. Kasta ka din ti kinadakas mo. Ada na aksidente. Ngam sabali mo ti adda di ta panunot mo. Anya ka di tinapasamag. Apaman nga inyawag mo. Nga adda kayo di ti ospital. Imay kami adagos ka ni tatang mo. Bimalasiw ka nung adi na kinita. No adda sumungad alugan nanang. Naipuruwak ka no iti motor na. Day tamat timbaga ti gayim na ni Simon. Ay, imbag no saan anapiktaran ti ulo na. Nasitis ka nanang. Barang awan nadangran iti ulo na. Imbag ang naka-helmet. Nya imbag ta imay ka. Dasayaat mo tanda ka. Madanagan na kami nanang. Itinadamag ko ang aksidente. Malagip ko ti panangas asikaso na kanya. Uray ka na yun ko asupladaan. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Diyak pa'y makaumay di ta opisina. Adagamin iti ospital ni Alex. Anya ka diti sakit ti manugang mo? Na-aksidente iti motor. Kat adda iti ICU. Anya? Kat, kumusta itan? Adda pa'yla iti ICU, friend. Grabe nga rod no kasta. Sapay basikog ti asawa na. Wen garod. Kat itala amakitak. Sangit-asangit ni Jenny. Kasta ka di, friend? O sige, taumayak tumot di ta ospital. Sige, friend. Day talaan ti ibagak. Bye. Bye, friend.
Mangan ka mat, anak ko. Rumor ka dito ay siyaw tayong kamangan eje kanten. Diyak kaya't apanawan ni Alex, tatang. Kano di ka pa'y nangnangan. Kaya't ko asyak, tiyo mo na makita na. Intun makapuot. Bagman, kasta ti mariknam. Kano ka gurguram sa ti asawam. May kawak, tatang. Kanayon nak ngamin nga si Kaswan. Itataadan dito eh. Kailiw ko ti panangas asikaso na kanya. Apay, tila panangas asikaso na ti kailiw baw. Mariribo ka ng tatang. Diyak mo. Diyak mat kaya't amapukaw ko ni Alex. Itibiyag ko. Kumusta ti manugang mo, paray? Ay, at napay lay jay ICU. Ha? Kaano lang dayo umay na matangan iti mangga? Ita, na-aksidentay? Ay, huwag nga ron pa, aray. Ay na, kasla pagdarik ma, ti pasamak. Kahit, awan ka diti anyaman na iti anak mo tinapasamak iti asawa na? Anyat kaya't mo asawain. Saan ka di napilitan lang ti anak mo anak ki asawa? Kasta ati pagarup ko ide. Hanggang saan ita paray. Ay nasangit-asangit ti anak kaw. Anya? Sangit asangit? Kawan. Jak ninamnama akas jay ti agbalin a reaksyon na. Apay nga rod nagawid ka ngay paray. Adda ijay ni bakit. Nagawid na ka. Tadagita ngay mo dingwon may. Awan mang pakaan. Kumusta ti asawa? Anya ti kuna ti doktor? Diyak man mo. Kunamat ti doktor nga awan ka no ti damage ti ulo na. Manunal daw di pa'y nakapuot? Dahita nga ron ti pakasdaawak. Nagbayag. Idinto tako na ti doktor nga awan damage ti ulo na. Nuapay nga min. Adi nakinita ti makanawan na. Sakbay abim malasew. Dahita nga ron matikon ko na. Oray anya pa'y ti bagpagatayo. At daditan, napasama ka rin. Amom, sakbay na pasamak ti aksidente. Adda nadlaw ko kunkwana. Nagliday. Dinamag ko, di naman ibaga. Secret ko na naman. Amok asyak ti parikot mo, Alex. Pakawalan na, Alex, asawa. Diyos ko, ispalam ko mati asawa. Ikarit, saan ko nasupsup na daan? Alex, pangasim, lumaban ka. Numangmangag mo, tibagmagag. Oray ikutim lang kung matiramay mo. Pangasim, Alex. Di nagkumapanawan. Ay, ayatan ka, Alex. Di ka kumaunay sangit-asangit, Jenny. Amang hanoan niya ti mapasamak ka. Nang runak at masikog ka. Ang asiyon ti, tulungan dak nga kararag. Diyak kaya't amapukaw ko ti asawak. Wen, uray saan mo nga iba ka? Talagang ar-aramiden mi dayta. Agyaman ako na yan ti. Adain sangpat ko amakan. Mangan ka kuma. Uray basit laeng. Tapno adda pamigsam nga agpuyat, nga agbantay. Di matla makaputan nanti. Kaya't ko makita na kumakanayon amang bambantay kan ko na. Saan ka kumaunay nga agdandanag? Kunak manen. Kaasi ti sikog mo, no maapektaran. Papanam ka di manayin, paray. Iti ospital pare, tayo nakmasarungkaran ti manugang kaw. Masikog gayam di anak mo ani Jenny, paray. Wen, Saanin ang mailibak ti kinababae na. una. No apay met nga dakasta niya paray. Anya akasta ti kayat mo asawan? Babae ti kinatao na, nemtirik na naglalaki.
Agdakadakwada day ta. Sa bagay, umana mo nga kitimpagama. Depende day tayo, ti tao. Kas ni Ginay, nabayagan nagtignay akas lalaki, ngamita ka masikugan. Agsipaw ta babae ti nakaparswaan na. Nagtignay laeng alalaki. Adtaw, iti mangga anak. Ginatang ko ni Pare Tomas. Tinayon tinapan ginagara ni Alex. Ngoray rabrabi, napan. Maitid na lang, ti kaligagong ko. Wine. Ay, uray rabi ka napan ija away. Ngam iti simangpot. Saan ko akin ng tinsangpot na? Anya, kasta tinaramid mau, ay pinarigat mo ati asawam. Diyak man ang mo tatang. Naglablabasak iti asawa. Ingay takat at dapay iti ay siyaw nga awan puot na. Oras sakit tinagam timpapay ko kankwana tatang. Makonsensya akbait ka po iti plano ta anak ka. Wan nga rin tatang. Oray maditi planot na. Inaramid na lata ti pagrabangan na kanya. Sika, inaramid mo ka di ti pagrabangan. Dahit na nga rin ti pagsakitan tinakam ko, tatang. Saan ko nga inaramid ti pagrabangan ko na kasasawa? Anya ka di ita ti planong, friend. Kasaukon ti abogadok, friend. Madlaw ko, kat naan-anayon ti kinababae ti kaanakak. Pagkunamot, friend. Idinagsikog kan idinaaksidente ti asawa na. May pakita arik na ti babae ti rikna na. Saanen arumrumwar akadwa na dagiti rupat kwarta a babae. Kasta ka di. Huwan, panawanan tapno itad ko ti dakkel apasdag. Adakan ka dayta, friend. No insar den nalakit din ti bisyo na. Pinabantayak itinalimad, friend. Kat saan mo't tananap-napan kadagiti sigod nga ayuyang na. Oh, nagnakam siguron. Taamo na adandanin agbalin amay sa nga ina. Di nakalipay mga Alex. Pangasim na di nagpampanawan. Ikutim kumamatan at tiramay mo numang mangagnak. Ay, ayatan ka unay, Alex, asawa. Nagkutin tiramay ni Alex. Ay, mabit na. Inakayaban ti doktor mo. Mabit na, Alex, ha? Agpaiso ka di tinangag ko itay. Ulit naman, Jenny. Ha? Makasaukan, Alex. Agyaman na kiti Diyos. Nangag na ti kararagmi. Kaya't ko amang nagantim bagam itay. Nangag ko. Ngam kasla nakaturugak. Ngam nangag ko. I love you, Alex. Agpaimbag ka. Tap na makawit na yun. At dadi tarwar na tatang kananang kan Auntie Florentina. I love you to, Jenny. Gapo itayat mo. Ikagumahak tiyag paimbag. Para kan ka. Kan itiyag balintong anak ta. Ikarikmat nga ayatan kan pagserbian ka. Aramidak ti pagrabangak kas asawa kan ina. Tiyag balin nga anak ta. Gapo tanapanag-nakakon anaan-anay ti kinababaim. Napanag-nakakmat anagbaliwan ti kinatumboy mo. Itad kun ken ka ti dakkel apasdag. Kat sapay lakuma tasalimot matanyo. Agpaiso ka di, Auntie. Ikarik ngagbalinak a responsable nga ina. Kan asawa. Tapno na saya at imasakbayan ti pamilyak, Auntie.
Wen, balasang ko. Kasta tinasayaat. Nasayaat ti masakbayan ti pamilya. No agdinanggay ti agasawa, amang isakad iti masakbayan ti pamilyana. Agyaman kami unay, auntie. Ikarik, saan kayon to abaybayan? Aging gaabumakad kayo. Agyaman akmet, balasang ko. Sa anak ang nagkamali, anang ipatawid ken ka, iti dakkel apasdek. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.